uyu n'umuririmbyi Jean Dodier ariko kino gikorwa caraje kimuhindurira izina cavuze Maîtresse Kaboro Geneviève mu ndirimbo yavuze ngo ampinduriye izina aza agaragara muri no ndirimbo ivuga ngo mu nzira z'Imana harimo inzira yiwawe ndagomba urindire gusa kuko buraza guca uyicemwo indirimbo yaje kugaragara mu gitaramo yari yateguye cabaye kwigenekerezo ry'indwi kwezi kwa kane mu mwaka wa 2024 hera mu ishengero rya Methodiste Libre muri paroisse Carama Gahahe Tarisisi Hope Ministry TV no muryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa twandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Reka turamutse muri Imana cyo turimo bakunze bigaca kuri Tarisisi Hope Ministry TV tubaye nikaze mu kiganiro cyo namusi show igice ca 27 canke 27 Nuko bisanzwe kuri mikro muri kumwe na Protector Kingiwe kandi ari kumwe na babakobwa abasanzwe babikora neza mu gutazira azi mwari mudukumbuye iminsi yari yaciye atari mike tutabashikiriza show no musi turagarutsira turi ku yindi poem idasanzwe tavuze mugenzi wacu hariya baragukengereye mereye iburyo bwanje Haribera tukuramutse meze neza safi waraye neza ego iwafu hari parfait mwaramutse kijye wari Geneviève Maîtresse Kaboro mwiriwe mwaramutse ambo semboze mwirivuga mwaramutse none rega turacyari mu masaha yo mu gatondo sabivanye naho umuntu ari ariko baradukurikirana bari mu ijoro abandi ari mu gatondo abandi ari saa sita bariko barafungura nuko nabo tuza kuba duteramanye muri show no munsi gice ca 27 turamutse bariko baradukurikirana bari mu ngendeshwa zabo izo biguriye canke izo bakadonywe bariko baragena nayo ikirundi canke bariko baragena n'amabisi zimwe za soge yatweneye egerayo twinjira neza muri show uyu no munsi gice ca 27 nino ndirimbo y'umuririmbyi w'umurundi yitwa Jedeo niyo rugira indirimbo ni birahinduka bihinduka kubera iki ntabihinduka bitegeze guhubangana iyo vyahubanganye igihe kiragira Yesu akabihindura bikagenda neza bikapfa mu buryo bikapfa mu bafu bigasubira mu buryo hanyuma bavuga binabiriya bakavuga yamuhe bakagaruka bakavuga bati ya Mana kumbe irakora iyo niyo Mana igiye kugukorera nawe bya bindi byananirana ubona ko minga ntibigishoboka abana b'abantu bavuze ngo kabaye twagiye Yesu abihinduye birahinduka mugezi wanje baba bagusuzugura bagiye kukuba Yesu abihinduye birahinduka mugezi wanje agasuzuguro hagiye kuba Yesu abihinduye birahinduka mugezi wanje baba bagusuzugura bagiye kukubaha baragukengereye biraboneka baragukengereye biraboneka baragusuzuguye biraboneka hari Imana idasuzugurwa hari Imana ikwitaho hari Imana ikwitaho baragukengereye biraboneka baragusuzuguye biraboneka baragukengereye biraboneka baragusuzuguye biraboneka hari Imana idasuzugurika hari Imana
Imana kwitaho birahinduka umugezi wanje ari agasuzuguro hagiye kuba Yesu abihinduye birahinduka umugezi wanje bamwe bagusuzugura bagiye kukuba Yesu abihinduye birahinduka umugezi wanje ari agasuzuguro hagiye kuba Yesu abihinduye birahinduka umugezi wanje bamwe bagusuzugura bagiye kukubaha Morodekayi yarasuzuguwe igihe kigeze birahinduka Yosefu yarasuzuguwe igihe kigeze birahinduka Mefibosheti yarasuzuguwe igihe kigeze birahinduka na Dawidi yarasuzuguwe igihe kigeze birahinduka na Ana yarasuzuguwe igihe kigeze birahinduka Morodekayi yarasuzuguwe igihe kigeze birahinduka Yosefu yarasuzuguwe aba umutware twarakomeye birahinduka umugezi wanje ahari ari agasuzuguro hagiye kubaho birahinduka umugezi wanje bamwe bagusuzugura bagiye kukubaha birahinduka umugezi wanje ahari ari agasuzuguro hagiye kubaho birahinduka umugezi wanje bamwe bagusuzugura bagiye kukubaha birahinduka umugezi wanje ahari ari agasuzuguro hagiye kubaho birahinduka umugezi wanje bamwe bagusuzugura bagiye kukubaha indirimbo nkuko mwavyumvise n'indirimbo birahinduka muri rivye nice deo niyo rugira raza hiwanyu nawe harizi wabonye Imana yahinduye pera we hari ivyo Imana yahinduye nawe birahinduka umugezi wanje arabihinduye turema kano muri Canada baravuga ati bera tumuhabwe kabo hari ivyo nawe Yesu yahinduye umwaka yarakunkumuye yaratwitse parfait nawe umwaka yarakunkumuye canke vyarahindutse imeze gute byarahindutse yego warabakubona kera utavyibushe ufise n'igitambi ni kubera Imana byose ni kubera Imana safi nawe yarabihinduye yemera safi nuko rero muravyumvise ko nambambura nawe hari vyahindutse Yesu yahinduye bera nawe ngo yarakunkumuye umwaka yegetayo karawe tugusabire kuiraga ku bana nawe bandanye bihindura ivyananiye abana b'abantu bihindure kugira bifuye nuko ndirimbo nibirahinduka ariko inayo ni wundi muririmbyi mu kanya ndamubabwiye ariko bose bacu bavugira irino jambo ngo birahinduka yego birahinduka mwamwumvise uni sabasi inkuru nziza muzi muri filime mukamenya no mu ndirimbo zo guhimbaza no gutatira twagiye nani abantu bihuye na Yesu birahinduka yego birahinduka Imana itegetse birahinduka naho byo bavyananiye abantu bihuye
gusumba abakomeye ego mana waraserutse ego mana waraserutse cyane werekanye gusumba abakomeye ego mana waraserutse ego mana waraserutse cyane werekanye gusumba abakomeye ego mana waraserutse ego mana waraserutse cyane werekanye gusumba abakomeye niwubahwe mwami w'amahoro niwubahwe mwami ugira neza windiho wabariho shima kazi uri imana ikomeye uri imana igira neza uri imana ishoboye byose ubwoko bwawe turi hano kugira ngo tugushime himbazwa urera himbazwa haleluya ugira neza mwami ugira neza data haleluya shimwa mana waraserutse 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 ugira neza mana tabara mana amahanga yose agushime nanyugange gutazi uri shimwa 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 mana ugira neza yesu ugira neza nitegetse indirimbo n'ibirahinduka umuririmbyi ni Sabasi inkuru nziza nani yaba muramuzi mu mafilime uye na Yesu ndundi ngaruka izindi nyinshi zigiye zitandukanye yaje nino ndirimbo yita birahinduka aho yavuze ku bintu byinshi Imana ikoze bihinduka ivyo ni abana b'abantu ariko Imana ikavuga iti ndagutegetse bikasha vyemera bihuye na Yesu birahinduka Kaboro ego indirimbo ya Jedeo niyo rugira yitwa birahinduka ya Sabasi inkuru nziza yitwa birahinduka nta munsi wigeze kwibaza muti kubera iki basangiye yerekwa bano bantu cyo bari basenze bose baje bavuga ngo birahinduka pera bakiriye gute ino ndirimbo birahinduka cyangwa ibintu birahinduka kumenga iminga bari bakumenyere no musana namenga hari cyahindutse umunezero sikirenga cyangwa ngira ngo ntarakunkumura umwaka shaje uri kuntera ubwoba ko wa muntu avuga ati none bero no munsi yaciye he shaje vremo kankwegera kugabanya ku nkwano ngo turamukata inkwano ngo no munsi ntacangamutse je dushwana induru nababwiwe ko ku munsi haza bishaje rero umunsi naje kuri style yo kwitonda gastere ko kwitonda shawe ngo ntukumenyerwa kabisa sawa baririmbye baje ari babiri ariko bahurira kuyerekwa rimwe bose bazana indirimbo yitwa birahinduka ariko n'indirimbo wumvirije zitandukanye ntizisa ariko titre canke umutwe w'amajambo agize indirimbo yaramwe cyumvira ko bano bantu hari cyo bahuriye ko cyane ngabavuganye Parfait. Indirimbo birahinduka ya Sabasi inkuru nziza ni ya Jedeo niyo rugira zose zaje zitwa birahinduka we yavyakiriye gute Regi mikoro ni kwa urashobora kwiyumvira ikintu n'ubundi ariko aracyiyumvira nkakujya ushaka gukora kurusha ushobora kuvuga ati je ngomba kudandaza umuceri n'ibiharage ugasanga n'undi yabyiyumviriye ko yobikora ugasanga mwese muzindutse mu gatondo musanga mwese mwateretse bimwe bavuga bati ibarara kubiri bakarota kumwe yego ariko bavuze ngo abagabo okay reka turacariye mu rukurikirane rwa zino ndirimbo zaririmbwe n'abarundi
ariko n'indirimbo zaririmbiwe Imana bamwe bavuga ngo ni iz'Imana abandi ngo wapi ngo Imana ntiririmba ngo ni indirimbo zaririmbiwe Imana gato tuvuga tuti ni indirimbo zaririmbiwe Imana indirimbo zihimbaza zigatazira Imana kwasa basi inkono nziza uri Imana igira neza no twakira undi muririmbyi yitwa nde hano kugira ngo uyu muririmbyi yitwa Jean Dodier ariko igikorwa cyaje kimwita inzira yawe indirimbo ni inzira z'Imana twagiye mu nzira z'Imana hari myiyiwawe ndagomba urindire uracuyicemwo mu nzira z'Imana hari myiyiwawe ndagomba urindire Nzira z'Imana hari mwiwawe ndagomba urindire uracuyicemwo nzira z'Imana hari myiyiwawe ndagomba urindire uracuyicemwo nzira z'Imana hari mwiwawe ndagomba urindire uracuyicemwo nzira z'Imana hari mwiwawe ndagomba urindire uracuyicemwo Nshatse kuri ubuzima bwawe iyo Mana yakwanditse muri agenda igihe cyawe yanditse ngicyo kirashitse ndagomba urindire uracuyicemwo cyarateguye ubuzima bwawe iyo Mana yakwanditse muri agenda igihe cyawe yanditse ngicyo kirashitse ndagomba urindire uracuyicemwo nzira z'Imana hari mwiwawe ndagomba urindire uracuyicemwo nzira z'Imana hari mwiwawe ndagomba urindire
amen 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 nabahuri vuguti amen boko tubabwiye mu ntango uyu n'umuririmbyi Jean Dodier ariko kino gikorwa caraje kimuhindurira izina cavuze Maîtresse Kaboro Genevieve mu ndirimbo yavuze ngo ampinduriye izina aza agaragara muri no ndirimbo ivuga ngo mu nzira z'Imana harimo inzira yiwawe ndagomba urindire gusa kuko buraza guca uyicemwo indirimbo yaje kugaragara mu gitaramo yari yateguye cabaye ku igenekerezo ry'indwi kwezi kwa kane mu mwaka wa 2024 hera mu ishengero rya Methodiste Libre muri paroisse Carama Gahahe umuririmbyi ubona ko abirimo neza kandi yari yashigikiwe n'abandi barinzi bagenzi bwe yari yatumiye ndetse ukabona neza yuko n'ishengero ryiwe asanzwe akoreramwo ibikorwa by'Imana yari rimushigikiye kandi yishimiye cyane kino gikorwa vuba cyane video y'ino ndirimbo iraza kucabona ko ariko arafata n'amasanamu y'ino ndirimbo inzira y'Imana ariko ari mu gitaramo yise inzira yawe concert inzira yawe byarangiye tumwisa inzira yawe bera mu nzira z'Imana uritira ko ari mu nzira yawe nawe ndabizi no bimenya gute aya nubona ko Imana ari tata twese twisaba turi benshi usanga bose yarabahaye natwe katwibagira cyangwa ikakwibagira nawe Nhoro y'umusegetero buvutimo Nhoro z'umusegetero ambo safi mu nzira z'Imana nizere ko nawe gwa wirimo Siwata moyo sauti. Usirambi. Nawe irimo nyene uvuga uti je vraiment reka ndindire ndaje buraje buce ndayicemo. Ewana. Kama kawaida. Ewana kama kawaida. Kweli. Imo ni application bakoresha mu gutelefona pere video. Parfait. Nawe mu nzira z'Imana zirenga ibihumbi cyangwa intoboro z'umusegetera urezeraho nayo kwawe irimo. Urumva ibihumbi by'abantu nezere ko naje ndi vraiment ko we ntiyoburamo nayo Imana ntiyokomera kurenganya Maîtresse Kaboro nawe irimo canke uvuga ati je tarakwiye vraiment nta bindi Urizera nagenderanya ko inzira yiwanje nadirimo uramaze kubona agacu agacu niko no kuba nkomeye honyene byonyene mfite amaguru n'amaboko nibyo gushimira Imana cyangwa uyu mwanya ni isaha bikunda kumvuga bikaba bikunda kumema hari abantu benshi hari abari kubaragura impemu bari kubaragura ibyuma byo gutambukira ko amaboko bayagura urumva ibyo rero nibyo gushimira Imana nawe urumva nyene ko icizere kandi agacu kamaze kugaragara birumvikana ufiringa cyane kato ino ndirimbo nyuma mu kanya tugaruka twacabutse mwavyumvise ko tugeze mu gihugu cy'u Rwanda aho tuhasanga no muririmbyi Chance na Ben bavuga bati amarira ya Yohana yabonye igisubizo nawe amarira yawe aragiye kubona igisubizo avuga ngo amen Amen. Torero
Isiraheli zahabu umugabane w'ubuzima ubwo imfura zo mu Egiputa zicwaga abana b'Imana i Gosheni bari amahoro abizera umwana w'Imana ntibazabona itegeko ry'urupfu itegeko ry'ubugingo bw'iteka iryo murange wabo Yohana we reka kurira nshuti yanjye yicecekera nshuti we intare yo mu muryango wa Yuda ishajesheje wicecekere Yohana we yicecekera nshuti we reka kurira sigaho intare yo mu muryango wa Yuda ishajesheje wicecekere itaraniye abamarayika umwami Yesu rwose yarabishoboye umwami wanjye itaraniye abamarayika Yesu nshuti yanjye rwose yarabishoboye y'abamarayika bose itaraniye abamarayika umwami umwami Yesu rwose yarabishoboye wowe umwami wanjye yarabishoboye itaraniye abamarayika Yesu nshuti yanjye rwose yarabishoboye aya itaraniye abamarayika umwami Yesu rwose yarabishoboye kuko twebabwiye mu kanya yo no muririmbyi Chance ari kumwe na Ben ku ndirimbo Amarira, indirimbo yakunzwe cyane ndetse yagira avuzwa kenshi, yagira aririmbwa kenshi n'abaririmbyi bagirisha amaronjo na adoration bajya bita bayiririmbyi baba worship baririmba bagatazira muri abo harimo n'uwitwa Bera yakobesheye Vuga mwizire. byivugire Wahejeje kubivuga. kandi nakoreje rigufi Giraho parleur. reka dusare kwa dukuri adose Pauline ku ngendeshwa kunyakira amajwi zabo birumvikana n'indirimbo yakoze ku mitima y'abashika n'indirimbo yagira avuzwa yaririmbwe kenshi mu eglise agiye atandukanye nayo wanyu ndazi ko murayiririmba kandi muyirimba neza cyane gusa safi igiswahili wowe musha mu giswahili niho yo vuga mu giswahili agahinda yani uzoni cyangwa nibere yabikongore yaraho kuvurira akagwati cumi ku icumi uno munsi n'ijyambere ya rose turaguhaye Pavete ino ndirimbo wayakiriye gute ngo habonetse ububumbura igitabo mu gihe mu ijuru no mu isi hari habuze n'umwe aho niho habaye intango yacu yo gucungurwa wakiriye gute na message yakiriye neza cyane kuko ibyananiye abamarayika kandi bari kumwe mu ijuru mugaha kadi umwana w'Imana akavuga ati jewe ibi ndabishoboye reka ngende mu isi gucungura abantu by'ukuri ni ibintu bidasanzwe nitwo kuruga turadondora ido n'ido turazi ko Yesu yadukoreye igikorwa cyiza kidasanzwe ku musaraba ego no ndirimbo inyibuka igihe nacungurwa nakiraga kiza Yesu kamera kanyemanga turi umwana wanje hari ibintu byananiye abamarayika birananira abantu benshi bari mu ijuru ibinyabuginga biraraba hirya ariko Yesu aravuga ati barije utuma ndemeye nditanze nze gucungura buriya bwoko waremye kabisa. Metrese Kaboro wakira gute ino message yabona baririmbye Ine ndirimbo James yose inyigisha ikintu kimwe gusa yuko mu marira turira ariho hava inyishu zacu mu bisanzwe yaragerageje kubivuga araririmba ati amarira ya Yohana yavuyemo igisubizo
rero hari igihe dushobora imana ishobora gukubita akanywa ababo ikagucisha ahantu mu bugaragu ukabanza ukarira kugira ngo ejo niwamara gushika aho imana yakuvuzeko uze wibuke yamarira udushingira intahe abandi nabo bari muri bya bihe kugira ngo bashobore kumenya yuko ayo marira arira aba ariyo ntahe yejo ku buzima bwabo. bivuze neza we Yohana nawe yarizwa nuko habuze ushobora kubumbura kijya gitabo kukimatanura ariko Yesu mwijura caritanga ati jewe ndagiye nuko nuko ni kuri no ndirimbo tuje turangiriza ko kino kiganiro twabateguriye kuri no munsi show igice ca 27 no kirangiriye ariko ibindi biganiro byose biracabananye cha kuri Trace Sopo Ministry TV bananyogere partage gre comment gre subscribe nimba ari ryambere dukurikiranye ariko ufate ino link ino ndirimbo yirungikira abandi benshi kugira ngo nabake no message ciye muri no ndirimbo ndetse twabashikiriza indirimbo z'abarimvyi bagiye batandukanye twabashikiriza indirimbo ya Jedeo niyo rugira indirimbo ya Sabasi inkuru nziza twaje turabashikiriza indirimbo muri rimvyi Jean Dodier inzira yawe twaturangirije kuri no ndirimbo ya Chance na Ben ivuga ngo amarira Yohana yaritse yarabonye igisubizo reka no amarira urira uno munsi Yesu ayagehe igisubizo ubone kwishurwa ibirengeye ivyo wasengeye canke n'amarira waritse kuri mikoro ya mbere mwari kumwe na Prote turakingiwe canke umwite Mr Poro ariko kurande kwiyo bafureka Bera asezera ariko aradukurikirana naho mbona kiri mu mwuka turicare mu mwuka gusa nyene turabakunda cyane bakomeze kudukurikirana bakore bya bindi nyene yari ya Metrose Kaboro yamababwira yego comments tukeneye kenshi ku bwenshi narahezagira cyane amina safi Présente. Tunakambukie abari kwa dukurikirana shimire kandi wabike bana Vraiment tunashukuru kwa nyinyi wote mliotufuata siku ya leo. Kabisa nawaomba sana muendelee kutia commentaire msikose. Kwa natia commentaire na kwa natia kale kabor. Kila siku watu nawaambia. Mko mnakatia kale kabor. Asante sana. Tunawapenda sana. Asante. Parfait nawe kira kajambo bya badukurikiranye. yes quand même donc aya muri Trace Sopo Ministry TV indimi zose ziremewe turabashimiye en fait ku bantu bose badukurikirana ajye uvuze afete soko yitwa Parfait uri kurariramwe mbege ye tubashimire cyane ukuntu badukurikirana tubasabe cyane cyane bashikara gushirako comment naka kaboro garukumu turabakunda cyane. Asante sana Metrese Kaboro niwe wabizanye se turabiri ko dukurikirana rero no munsi turabakunda cyane mwe mudahengeshanya kudukwirikirana kuri channel yacu nukuri mu byumve nyene ko turiho kubera mwebwe tuza hano gukora ibi bikorwa kubera mwebwe no mubandanya kudushigikira tutabafise naho twogera ariko ni mwadushigikira twifuza kugera kure apana hajya turi twifuza nyene kugera kure turagomba kubona ama comment yanyu menshi turagomba kubona amavyuzi menshi asumbage basha nukuri mugire effort mushire mwinguvu nyene tugere kure abafana bacu ndabizi ko muhari abafana bacu kuri mugerageze ibisigaye nabyo turabakunda ntituzobata hasi ntituzobamara mara. Asante sana. I love you too akamo bakumvise nuko mwakoze kubana natwe tuze dusubire mu kindi gane kuzokurikirana aho utaha bye bye. Tarsis Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera abana baba mwibarabara abasangwa butaka abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen.